nongeye kubasuhuza, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mumeze neza. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira inkuru nshya rwose igezweho muri aka kanya udakwiye gucikwa. Uyu munsi tugiye kuganira imbuga 5 za mbere zibanze ugomba kumenya zagufasha kwiga. Abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bakunda gukora ama research kuri internet, mube hafi rwose mukurikirane iyi top 5 y'ama website ugomba kuzajya usura ndetse n'ama AI uzajya ukoresha mu mibereho ya buri munsi kugira ngo ubashe kwiga ibintu bishya kandi byiza. Ku mwanya wa 5 turahasanga AI. Ni AI icyo bita mu rurimi rw'icyongereza artificial intelligence, bita Wolfram Alpha. Iyi AI ni nziza cyane ku banyeshuri babandi mwiga imibare, babandi gusolvinga ama equation, ama x biba byabananiye. Iyi AI iragufasha, iguha uburyo bwiza bwo kwandika imibare, harimo physique, ubugenge, harimo shimi, ubutabire ndetse n'ibindi bintu byinshi byose bijyanye n'amasomo y'amasayansi abaho. Iyi AI ikindi cyiza cyayo, ishobora no kuguha amagraph ni ukuvuga ngo aya representation dukoresheje ibishushanyo kugira ngo ubashe kumenya amakuru yanarayizinze. Ku mwanya wa 4 rero turi buze kuhasanga AI bita Perplexity AI. Iyi AI ndakeka muri kubibona aho kuri screen, muri kubona ni AI rwose nayo idufasha mu buryo bugiye butandukanye. Iyi AI ikintu gufashamo ni ugukora ama research ku bintu bigiye bitandukanye. Iyi AI itanga amakuru yizewe, ari fact checking. Ni ukuvuga ngo ari fact checked, ni ukuvuga ngo ni amakuru iba yanarayize, iba yizeye 100%. Ikindi, iyi AI igufasha kugira ngo umenye muri buri quartier, muri region urimo, umujyi wose waba urimo, iri gufasha ikaguhaho amakuru yizewe. Kandi ikiza cyayo, iyi AI ni ubuntu rwose. Ku mwanya wa 3 turi buze kuhasanga icyo bita DeepSeek. DeepSeek ni AI ndakeka ni AI ejo bundi twanavuzeho mu biganiro byabanje, subira inyuma ujye kubireba niba utarabireba. Iyi DeepSeek yo ni AI y'Abashinwa. Iyi DeepSeek isohotse buno vuba, naje ndi kubabwira buryo ki iyi DeepSeek ije guhanagura ama AI yarasanzwe ariho nka za ChatGPT. Iyi ngiyi nayo rero ni nziza wakifashisha ugiye kureba amakuru no gukora ama research, ndetse nayo itanga ibisubizo byizewe no mu bintu bijyanye n'amasomo ku banyeshuri. Tugiye ku mwanya wa 2, hariho ni urubuga bita Duolingo. Ku bantu mutazi indimi, ku bantu indimi zagoye kugira ngo muzifate muzimenye, uru rubuga rwa Duolingo rugufasha kwiga indimi. Hariho indimi zirenga 40 ushobora kwiga. Hari Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Abanyarwanda natwe Ikinyarwanda kirahari wakiga, kandi mu gihe gito bagenda baguha ama exercise agufasha kugira ngo mu gihe gito ube ubaye trained ku buryo ushobora kuvugana n'undi munyamahanga ururimi bikagenda neza. Ku mwanya wa 1 rero turi buze kuhasanga ChatGPT murabizi ni AI ya OpenAI. Iyi AI yo iri ku rundi rwego, ni AI ya mbere mu kubona kiri ku mwanya wa 1. ChatGPT rero yo ifite uburyo bw'ubuhanga barayitraininze, icyo bita gutraininga ama AI chips cyangwa se ama bot. Ku bantu muzi ibintu by'ikoranabuhanga murabyumva neza. Ni ukuvuga ngo iyi AI bayishyizemo uburyo ki igufasha wowe nk'umuyuza ibintu ukeneye bigiye bitandukanye, ikabigukorera mu gihe gito. Kandi ikizi ki AI abantu benshi bayikoresha no mu business. Ushobora gukoresha AI iri free, ya ChatGPT iri free. Hariho iyo bita GPT-4 ibiri free, cyangwa se GPT-3 ibiri free. Ariko iyo ushaka kugira ngo iguhe ibisubizo byo hejuru byo ku rundi rwego rw'aba expert, urishyura. Ugenda wishyura, baba bafite ayo bageniye mu gihe cy'umwaka ndetse no mu gihe cy'ukwezi, ugakora subscription kugira ngo ubashe gukoresha iyi AI. Mbibutse kandi iyi AI ku ba developers, abantu mu coding, abantu bakora ama application yo muri telefone, abantu mukora ama application ya Android ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, igenda ikugayidinga uburyo ki wakodinga. Iyi AI iri gukoreshwa cyane kurusha urwego rw'andi ma AI. Nshuti zanjye rero mujye mustayinga ahangaha kugira mube updated ku makuru
uko bukeye n'uko bwije njye mbamenyesha ibigezweho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mwakoze kunkurikira, turi kumwe, ni Patrick, tuzabonana ubutaha. Ciao ciao. Niba utarakora subscribe aka kanya, kandaho kuri subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu uko bwije n'uko bukeye.